Clear tu le ngai thatu te chibai le vekule April ni som sang ni somni paruk ania tuntuma po hian khovel buaina chanchin thar langsar zualte kan ngai thlo le do nani US Vice President JD Vance chuan US le Iranin in ka hai pona turin in remna an siam chuan Lebanon ahuam tel lo tia soi Iran ayo de chuan Lebanon atilanga an ngaya ma se hei hi US chuan arem tilawani atiani White House Press Secretary Caroline Leavitt point in remna hian Lebanon tel ani lo thu a soi ve bok US chuan in remna siam hi Iran le US le atho puiram Israel le Gulf Arab ram te biak tan atiani Iran lamin Lebanon ahuam tel anga an ngai chu thil hriat phu tok lo wang ani arin thu Vance chuan a soi heti lai hian in ka hai puan tura in biak na neya palai na thok tu Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan in remna siam hian Lebanon po ahuam don ni in a soi ve thung Europe ram troi tu de chuan kar ni chu in ka hai puan chu lo mom an ti thu an soya hemirol hian in remna hi Lebanon huam tel tir turin an nge na in remna siam ni theina tana Pakistan le ram dang ayo ten ma an la chu lo mom an ti thu an soya in rem na nget om theina US le Iran chu in biak na nei thoi tura an du thuan soibok Israel chu Lebanon abe na di top turin European Union chu an nge na US le Iran in ka hai pon mek din mun atider thong ani tinan soi Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US le Iran in rem na Lebanon tel ani ti soin US chon in ka hai puan nge Israel kal tlanga Indona kalpui chun zom zel adu zok atlan nga yani atiani US le Iran in remna siam din mun adir thon le ta ka wangin in remna an puan tira crude oil man tlaniam chu nimin khan sang zui le ngala barrel khat US dollar som ko le pasaria akai le to abok ani US le Iran in Strait of Hormuz hong tura kar ni o turin ka hayan puan mek lain Israel le Lebanon helpol Iran thlop Hezbollah te ero anin be chun zom reng thung Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US le Iran in remna siam chu thlop thua soi rualin anin remna hian Lebanon a huam tel lo tia lo soi to Hezbollah nuai bo tura an be chun zom zel tur thua soi ani nila ni khan Israel chuan Lebanon a Hezbollah mun ma te na satakin a be le ngala Hezbollah lam point rocket mangin Israel marlam abe ve bok Israel sipai te chuan Beirut a be puyan thlak na Hezbollah ho tu Naim Qasem a personal secretary Ali Yasaf Hasi athi ni nan soi nilai ni khan Lebanon ko pui Beirut ba ka Beka Valley le Simlama Hezbollah command center le military site te chu Israel chuan an beya an be pui thlak na wang hian mi zani somnga pali the in mi sang khat chuang in hliam tuar ni in Lebanon Civil Defense Service chuan atarlang Health Ministry lam chuan thiza somriat pahni ni in atarlang thunga nimin kharam pathum rampuma mithi te sunna niata nan puang sui bokani Hezbollah chuan nimin jing khan rocket mangin Israel marlama manara an kap ti an soi ve bok Israel le America in anram an beina anti top ma chuan an chang le zeldon ti an thu chuan tarlang March niya Hezbollah ten Iran thlop niran tira Israel an be nuwa nilai ni le nimin khan Israel le Hezbollah in be na thlen le na satber niya soi ani US President Donald Trump chuan Iran nen kar ni chungin ka hai puang ma se in rem na tlon tling siam ani ma chuan Iran bula US sipai te chu da chun zom zel an lani don ti nilai ni san khan soi Trump chuan US long sipai le ral thuam dang atu hluna be pui thlangna ta na man thei tur te chu in rem na tak siam ani ma chuan Iran chevela da anlani zel don ti tu social atar langa Iran le US in kar ni chunga ta na in ka hayan puanin Lebanon ahuam tel le tel lo chungchang aram panhi ngai dan ai nang lawa he wang hian anin rem na siam din hun po hi ader thong le nia soyani Mase Trump chuan anin rem na siam chu a hlo chammai don lo ni in a soi ve thunga in ka hayan puan chu Iranin a zom thalawani chuan ama a nasale chak ama aya nasale chak zoka an che tur thu in avau zui bok ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thu soi
mar chak mi du tak teu ka chuang tak zet chewa inding he chun zom zelani ti ka sherengani ka hriat tir du cheu chu hei hi ani Lebanon rama hian in ka hayom lo Hezbollah hi achakna zong nen kan be chun zom zela in himna kan siam that ma chuan kan top don lo Iran rama po ni se axis of evil do no kanga po kan Hlauhthawn ro pui tak tak te hian Israel din hun chu hebiala hian adin hun atidang lamna sa hleani tun ma a in lai chin na kan nei ngai lo ram te ne na kan in zom na po atidang lamani Lebanon sarkar in remna zunga in biak na hon saktura min ngen non fo nuwa nizan musa a cabinet chuan thil tum panni ti Hlauhthawn nan Lebanon ne na in biak na direct a tan turin ka hriat tira pakhatna chuan Hezbollah ral thum ti bawani panhina chuan Israel le Lebanon in kara remna thulung het tak siamani Israel chu ama zongain achak zoka Iran hi tun ma zongain achak lo zoka ni Arab nam te nen remna thulung bali ka siam towa chu aya tampo thlen katumani remna diktak chakna manga remna Lebanon atanga rocket ka le Ben Gurion airport a siren ka nuwa tundin hmana chuan ama ang bokin na tho chunjom zelania khwa khirna engma omlo security din mun hi ain thak chak thei ti hrangang cheu thil thlangte ngun takin kan en fia passenger te chu an thona din mun en fia security thunei tu te kai suina zong zom turin kan fui bok home front hian jinglama dan khau taka kalpui thei Lebanon atanga bombin nei local china wang hian home front command chuan tuna thupe kommek hi ti danglam dan tur angai tu me kani jinglama thutluk na siam be sayania assessment chu khwa khirna thar nen siam ani theiani Iran hian thutlung azom thalo hlea mithen khat chuan minza lo an ti hleang chu Strait of Hormuz a oil kal tlang phalsak hi ani tuna omdan hi chu in remna kan siam dan ani lo ati ani amgach Iran chuan Pakistan a fighter jet chu America emo Israel emo in jet an ka thlak lo wangin in biak na an panai te chu escort turina phuta Hezbollah chuan Central Israel a Misrael ka pa Ben Gurion airport chuan alarm atiri ani IDF chuan Al Jazeera reporters anga in thuam Hamas firfiakte Poland na thalak an ti chuak bokani US President Donald Trump chuan Iran boina chungchanga in biak na chu in kharnuna nei ani tur thua soya point omzanei Paul khatchou US chuan apom thei ani thua soi boka abak in biak na chungchanga hian thu chiang ala soilo social media heng te hi in ka hayom theinan kan in remna bulpui ber point te ania chan thali omzanei takania olsam taka ti bo theipo ani ti na tarlang Trump hian ABC News in akom na danga chuan in biak na hi zirtom nia tran ani abase yom thule rang taka thilti ani tur thua soibok Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif chuan ni lai ni khan ram pahni ten sarkar ni chuin ka hayan pom hnuwa US le inra Iranian ayo te chu in beturin zirtom nia Pakistana an thleng don ti lo soi to bok Tarlan tongin February ni somni pariat atanga US le Israel tangdu ni Iran an be chana tanga Middle East a Indona chuang meka hian thole ni zan khan US le Iran chuan sarkar ni in ka hayan puanga in ka hai puana ni ma hian President Trump chuan in ka hai tura Iranin apom lava Strait of Hormuz a hon lo bok chuan zan khathil thuwa nuai chimi awawa hun tiam apek aliam malukin in rem na hi siamani in ka hai puang tur hian Pakistan chuan theito pachua in ka hai chung hian khovela tu kongpoi mo ber zingami Iranina khar Strait of Hormuz chu hon ani don bok British Airways atanga thuthar in atarlan danin British Airways chuan Iran Israel pan tur thona zong chu July ni khasang ni somni paru thleng ti top ani thua puang heba ka hian airline hian Israel a thlasik thona schedule athak danglama ni tin thona pakhat chu thlok turin ati tlem pha bok London atanga ni khata thlok tur chu ti top ania hei hian ni pui top thlengin Tel Aviv atanga
jing thawna le London atanga zanlama thawna chawin a thaw thei ton tina ni khongeiin hei hi hrengang che he thu tluna hi thu to pani lova lati jangnam thei ani bawk airline a direct a check fo turin kan rona che hei hi Ben Gurion airport atanga thu thar ani e arki atanga thu tharin atarlan dani in ka hai ti to pani hnu hian arkia chuan Ben Gurion airport atanga thlawna le passenger chuangza chu zoi in ti puntumin a in buat sai me kani May nin hi April thachung thang hian arkia hian an huaya mun ranga chau thlawna a thlo tir dona chungte chu Athens Larnaca Rome Vienna London Amsterdam Paris Budapest Bangkok le New York te an ni May ni thuma tang hian airline hian destination zonga flight schedule kim chang taka kir le an tum flight ticket nei to passenger te chuan rescheduling atan priority an dongang heba ka hian darkar lom tur chungin thlona po mi puizor thei turin hon ani bokang Lebanon changa ruget ka le Ben Gurion airport a siren rik nuwa tundin huna chuna maang bokin na tho chun zom zena nia khwa kherna engma aumlo security din mun hi ain thak zung thei ti hrengang che thil thlengte ngun takin kanen fia passenger te chu an thlona din mun en fia security thu nei du te kai shwena zong zom turin kan fui bokani atiani Arctic region a superpower te Indona Greenland engtin nge ni zeldon US chuan kumsang khazaria somruk le pasaria Russia hnen atangin Alaska chu dollar million sari point pani velin aleya khatilaya Secretary of State William Stewart chu Russia dor hlotling tu berani Alaska chu vurin akuna sat tak ania chu wangin chena tlak lo ram leya William Stewart chu pu ania chanchin buwa te po an soi selin antiel na sa le kumsang khazaria somruk le pariata William Stewart bok chuan Greenland le arot leya zirjiang tu team te tirin an report a chuan leilung hausak na zo theilo nei US in khovel sum dona kon a control theina tur ti te an ziak tel Masia Alaska chu an leifu vak lova mi pui tele US Congress in an riat tlata wangin vuram chena tlak lo dang kan ma mo lo an tia siwata rotna chu azu zita ani kumsang khazakwa somalo nia US chuan strategy dang mangin ram in thleng kwala Greenland nei dan adap lea a lo cham kumsang khazakwa somli le paruka dollar million za in Greenland hi le atum lea a lo tling chuang lo ti chuan tuna Donald Trump chuan president masa te ti theilo kan tiange atita me kani US and Denmark nen defense le security lama inrem na sang an neya kumsang khazakwa somnga le pakhata an inrem na angin US chuan Pacific space base manlai chuan Thuli air base ti ani adin zuya Greenland chu Denmark noya ani thua pombok Indo wipan hi na kan Greenland hi US in a veng hima Cold War lai phi kha chuan Greenland a hian US sipai sangruk vel anom reng thim antam lai berin sing kha chuang fe anom Cold War atopa US chuan Greenland angai poimo lo sota tuna chuan US sipai za somnga vel zo anom tani Norwegian PM Jonas Gahr Store nena Trump chuan lekha thona Indona pariat chuang ka ti top to chunga Norway in Nobel Peace Prize min pek du tlat lo awangin remna le muan na ringot ngai tu hi ka ti turpo ani to lo atia Nobel Peace Prize dong tu tur thlang tu Norwegian Nobel Committee a member panga te hi Norwegian Parliament starting chuan kumruk tramatan ruat thina Independent Committee ania lomandong tu thlan konga Norway sarkar ain rol lo Norwegian PM chuan trama chu he lomandong tu thlan dan kalmang voitam ashil fia to thule asia thiam theilo thua soi tun haya Maria Masado in Venezuela a din hun poimo achel theina na Trump tlon nana a Nobel Peace Prize medal Trump nena ape kha kan thevekang Norwegian Nobel Committee chuan thu chua siamin Nobel Peace Prize medal poisa thujiak te hi midang nena pek chona ni poin adong tu adanglam chuan lo thu an chua Trump chuan alo chiar vea Norway sarkar avabeita chatani Trump khan helo man hi lo dong ta se Nicolas Maduro po alahim mai longmo khovel mar top atanga kilometer zasari borvel la Greenland chu oma aming hi apu zo lem lova
ashing dup than lo aram za somriat vel vurin akhu vek ngai tu chuan white land ti zok om takani akhu tu vur hi fit thuma cha te ani thei manlain Viking explorer pakhat Eric the Red chuan Iceland atanga herama cheng tura mi hipnan ramsing dup anga soin Greenland atitani ashing lai le thingkung tamna lai chu alo soi war hle ani he tektik hi alo tlinga Greenland a Norse community te alom thei pha to thinani tuna herama hian mishing singa sanga zaruk som kwa pathum vel an chenga za som kwa vel chu Inuit nam an nia Inuit ti hi people ti na ani deuh top tunma Eskimo kan ti thin te kha an ni Eskimo ti hi an du to lo ani American Action Forum chu danin Greenland leinoya hian leilung hausakna oil rare earth minerals le dang dollar billion za somrial le paruk hu zet awmani Greenlander tamzok hian independent ramni andulaya US thunwaya anom mai turanga boruak aronom hi antan chun pom har hle Greenlanda chengza paruk vel chowin US thunwaya omandua nu ka le Copenhagen te po US laka lungoi lo na kongzo te an huai hot ani January ni sompali khan Greenland Finance Minister le Denmark Finance Minister te chuan Washington DC a JD Vance le Marco Rubio te an muwa Greenland chungchang a thutluk na fum fe an neilova an ngai dan ai nang lo hle hlom ringot tunhaya nei to ram chen khatin an sipai tlema zong te chu Greenland a Operation Arctic Endurance a antir luti kan chevekang Greenland ven him tumna le US dodal tumna ba ka sipai nun chanjir tumna angtia soyani Mase Denmark sipai ho tu Major General Soren Andersen chuan tuna anril ru lua tu chu US sipai te nilovin Russia zok ani thu zirtom ni khana soidai US ti thinrim chu ahlaviau media le YouTuber tam tak point indo turang main anlo soi serious man Major General Andersen a chuan Greenland a Russian long om lo thu soin Russian long om hnai ber chu kilometer zanga somriat vela hla a ani atia Taman Russian le Chinese longin akhat ati kha thubel chian dol lo ani ti fin fia tu ani US sipai tenen an tho ho fo thu te soin Russia chu hlawom ber ni in a soi tama du dan ani hei hi tram do dal tumna lamain tama du dan anga Russia ep tumna ang zok tram khan Denmark chu Greenland veng thatok lowa alo pu fo ani kha he operation a hian US sipai tinge po so man ni zia ber chu king ram te khian USD thinrim hlau taksi im Denmark thlop anga lan an tumna ni US beile tak tak na turni se sipai tam jok le ral thuam lian thampo tam deuh an thon lut nge yang article san hi khovela tu finria te ber le mar top nai berani avo ema wangin atui tam jok hi longkal theilovin vur khalin a khu vekani National Snow and Ice Data Center in Atarlandanin kumsang khazakwa somriat pakhata tanga sangni somchung khan chorwalin article san million ruk point pali square kilometer vel je chu vur cha takina khuwa tun nai kumnga kalta ero article san million li point paruk square meter vel chu vurin akhuta iuram somni pasari te zawjong belkhom tluk vel alani vur za somni le pasari vel chu atui ani chu lipiaram tiat vel jetani khovel lum zual zel rin chua vur tui zela wang hian article san tui po alang tam zual zela tunma a longkal theilona po kal theita Swiss Canal kaltang ngai lovin longkong shortcut aron in hong chhota ni article tang hian West Europe atanga East Asia longkal kong chu achan ve velina toita sot mai tifin riat nuai le nuaya leilung hausang hai chuan kong aron in hong zaw sot boka tunhaya oil le gas an mu chuak ta fo bokani mithiam te chuan tunang renga khuwa alum chho chuan kumsang ni som thuma tanga sang ni som nga inkar chawa chuan nipui line arctic tuipuya hian vur om miat to lo mai theom mange antia classic lai an soi lo thung Greenland chevel hi Chinese le Russian longa khatangin tram khan asoya ma se ani em lo ani pui hi thil soi warmi ania tam lian sang tru rap thlak ro pui bon war le ngai sang ani athu soi ngai thlak dan tok thiam ngai ani na taka chuan China emo Russia wangin Greenland a security threat om lem lo tun din huna ma se US meta chuan misual dumber an nitlat
US Arctic region na longkong shortcut in hong chho chu ve adua Greenland le Arctic region na leilung hausak na hai chu adu tel chuti ni lo se ngetan nge ni kuma khan Finland ne na vur suke tu long icebreaker som pakhat jet order le Arctic vela tal na nani Russia hi China ange min Greenland na ain rol lova a chevel Arctic Ocean le abul naya a cheber jok Russian palai Kirill Dmitriev chuan tun haya traman European ram pariat te Greenland a sipai tlem an tir lu awanga tarif lak atum chungchanga in pa hi ti thinrim su atia Greenland a sipai pakhat tir lu mana 1% tarif zelang velani ati zui Greenland le Arctic region na tram che dan chu luk taka an thli thlai thu a soitel bok Russian sipai hun pui mar top nai ber chu Nagarskoy Air Base ni in Siberia marlama aom heta hian nuclear phur thei bomber missile le surveillance system te anda rui mai Greenland American base omchun Pacific Space Base atangin kilometer sang ni zanga tanga sang thum bora la ni in Arctic tuipuin adangani tem le Rokasivo a tepora se hian sipai hun pui anei boka Russian base te hi Arctic Ocean Northern Sea Route ven him baka NATO laka Russia ven him nana din anni Russian Northern Fleet noya anni NSR hi marlama ni in Russian oil gas le bungrapur long lian te kalna kongpoi mo mania kilometer sing khale sang thum vel jata thui ni in NSR atanga Greenland ko pui nu khi kilometer sang li le zaruk vela la in lat ani he Arctic Russian base ate hian S400 S300 Pansir S1 Pansir SA 4K15 Rubets Su-35 le MiG-31K nuclear submarine Tu-95 bomber le adang tam tak anom ferfur mayani Arctic region a hian Greenland Pacific Space Base le North American Aerospace Defense Command bak chu US in chuan turani lo Norat hi Canada nen thokduna an airspace a mel mathlona drone lo lut riat na ani Russia hi khovela icebreaker longa ber ani bok Arctic region a hian chiang takin US laka Russia achung nung jok meka US yan tloma ala ani nasazoka helai bora Russia challenge adua chuta leilung hausang na hai chu atur alom zui arem chang mani Russian ICBM mangin US kap du ta se Arctic bull mar to phia kalkong toy berani Russia tan Arctic region kaltangin US va beipo athei bok hei hi tam chuan Greenland Arctic atanga lodan thei aduani US in Greenland laka Arctic region a Russian longkal kong ati buayemo ral thuam achek ve chiam chuan helai boram voi vot taka hian boruak satak in siam chho zel thei ani nge yang Greenland adu ati theina na chuan lama taman China aman sek chungchanga China alom lo viawa China threat ti sector lo turin China chuan tam akhakani heti la hian US le Canada ten an airspace veng tura andin North American Aerospace Defense Command chuan Greenland US sipai mun pui Pacific Space Base F-35 F-16 boruaka thlona fuel thun tu thlona KC-135 Strato tanker le adangte atir lut nuala norat thu chua chuan he thil hi Greenland sia tir lok ani thu te Denmark nen thokhawa ti ani thu te le hetiang hi an lo ti fo thin dan le thil pa ngai ani thu te an puang tel mi pui chi ai tur ven na mai nge thudik an soi kan selo kumsang ni som bathuma China le Belt and Road Initiative akal pui tan ti kan ria BRI noya hian Chinese bank ten sum thoin khovel ramza somnga chuanga infrastructure an din chomek zel China hian an thil siam chua tam lutuk khral chuana market zau jok zonte an ram mi thiam ten na an nei na ramdang man tangkai te oil le gas an mo an lak lu reng theina tur ngai tu te baka muang changa an du dana khovel control chote atum bera khovela energy mamo tamber an ya wangin indole engemo boina aom poa oil le gas an ngei lo nan khovel hun tin deuh thowa kong an sialani tuna po an oil lak lu na lian tak Venezuela shoi tu madiuro chu manania an buai chuang lo du than tur dang an ngatlat hei hi Chinese so strategy ani China chun kumsang ni som pasaria BRI chu extend in Arctic region lu chilna turan tela Polar Silk Road anti
PSR in atumber chu Asia le Europe ne na in sum don ton na tur longkong shortcut zonani kan sia tangin ti free zawlu tuka hian shortcut apoi mo maya nikuma khan bungrapur longlian Istanbul Bridge chu Polar Silk Road shortcut kaltanga China atanga Europe kalma saberani longdang he kongzo po hi anpun tial thu Marine Exchange of Alaska chu natar langani Greenland chu inrem na zia puinualin infrastructure din na turle Greenland leilung house ang hai chu na turte ani Greenland na China tumlian tak chu rare earth metals lai chua khovel rare earth supply za som kwavel hi control zui zelani rare earth a control chuan US ado dal ngam zelanga khovel hi thui tak a control bokang Arctic region a hian Putin an ral thuam a che khol chiam lain jia thung chuan sumde chu alama Indona Geoeconomic war alo puang ve thung ni berin alangani mase kumsang ni sompakwa Danish intelligence te chuan China hian Greenland a research mining le shipping chuan lama sipai hun puile inen thlana din chho aon tariau ni in an setlat mai kumsang ni somparuka Greenland a navy hun hlui pakhat chu China hian lei alo tumto Denmark in rem tilo Greenland chu kumsang ni sompariata airport hatak din sakatum le a Denmark le US wangin a hlo cham le kumsang ni somni pakhata khan Greenland chuan nuclear bomb siam nana man thei uranium lai chu akhapa chumi nuwa US iron ore mine project a nathok Chinese company te license po su tani isua hi Greenland am hun pakhat leilung house ang nga takani kumsang ni somni pakhata Greenland a Vanifield rare earth mine boipui tu Chinese company po an license cancel sakan ni bok ramchung himna kunga China rin ngam lo na wangle leilung house ang na hai chu awanga an ramin atuar tur ngai ngam lovin Greenland chuan China nena inrem na anzia tam tak chu asu tani China chuan Greenland aduangin hlotling lo ma se article san kaltanga bungrathon lama tran ala zuya ama sabiratan Chinese long company Siligen line chuan nikumok bara khan article tlangin Asia le Europe long lian service atira kumina service dangpo tran le antum patuan lama kan soi Russia bula NSR longkong kaltlangin long lian Istanbul Bridge ha chuan ningbo chausan China atanga Felix to UK thleng turin nisom ni chi amamoa kongpa ngai Suez Canal zo chuan nisom li atanga somnga emo IRA te athang thinani Arctic tuipuya longkonga hian NSR baka Northwest Passage le Transpolar Sea Route te chu kongpui mo dang te anni heng mang hian bungrapur longlian te chu rangzokin an veivak theitani China hian Russia angin Arctica sipai mun pui anei lova research beinan ti in icebreaker long anei tewa Alaska le Canada na ya te mu aninol nol fo mai heng long atang hian tui nuai drone chua theite ani furbok research long hi China hi in mun tina aneya atumber chu inen thak ani zoka ngai ani Canadian sipai te chuan tun ma in Chinese tui chung drone an lo man to thina tui finriat thuk zong te vur cha zong te le submarine cheta lo thli thlai tu ani nge ya hriat ani China hian Arctic tui pui vol lutuk -50°C vela man thei tur laser thami an siam mega hriat ania Arctic Ocean man tur liao nuclear chakna mang submarine po an boi pui meka ngai ani Polar Silk Road PSR veng him turin China hian indo long submarine le ral thuam dang te po Arctica ala chek bil zel tura rin ani bokani US rare earth elements lak lu za som sari atanga somriat vel khu China atanga an lak lu ani Trump hian China in khat lova rare earth lama in to del adua nikuma khan China chuan rare earth lama achung nun jok na chu US laka alan tir chiang viau Trump hian rare earth minerals nga tak Myanmar lam thlangin nikuma khan rare earth nei dan kong aron dapa deal pay chu an nei lo China bok chu Myanmar rare earth lai chuana po ro rel tu alo ni le Greenland hi Trump tan rare earth minerals lai chuaka China a challenge theina rem chang takani Russia do dal chunga Arctic tui pui sum don na long kong control chunga rare earth oil alai chua thei bok chuan USian adu thu sam ahlen ti na aniang Australian company rare earth minerals lai chuak tu energy transition minerals tuna Vanifield mine Greenland na inbun mek share price po tu naya za somriat vel zetina pungani aom zia chu taman Greenland alak be seina oma
leilung hausak na lai chu athunun rin na om ngal bok Australia hi US thian tha ani si Trump nen thok duna an hlok chho viau be se na awangin khi company share khi mi in an lei huai ta viawani chu nikuma khani we sen in Indolai po soilovin Ukraine chu minerals lama inrem na azia puya Indohan top chi ase US company Ukraine alu tur anin tlardul donani Pakistan le US point nikum September a khan rare earth minerals lama inrem na anzia ka atum khanan Pakistan chuan October tha khan US a rare earth le thir dang athon lu cheu mai asim munir hian trama du le mamo a thiam hleya US a awazin khan rare earth le thil dang mangin Trump chu awatlon ani kha Malaysia Australia te po US chuan rare earth lama deal anei puyani kan sei du na chan chu Trump hian rare earth minerals lama Xi Jinping in luling viau hi athana thla ka tia nasatakin US in rare earth alak lu theidan turkong adapani rare earth minerals si Taman Greenland ati na chan pakhat ani ngei mai Russia le China ebnan ba ka aleilung hausak na te chu kan thevek to hei ba ka hian Greenland hi UK gap anti mai bula oma Giuk gap chu Greenland Iceland le UK te inkara mun all om emo ti frinriat lang ani Giuk gap long kong lo block mai thei poi mo takani US space based air defense system turu ta Golden Dome boy pui mek boka Golden Dome hi US air defense system sang te thun zom vekani ba ka space base ani tel don ani Golden Dome in atumanga Russian Chinese North Korean missile te low cap chithei tura space a interceptor missile da chorup hi a hau tak lutuka hewang hian Trump chuan Greenland a zok da adu ani thei bokani sumle pai tel lawin engram sarkar ma an chitak tak theilowa super power te in khik khangna tamjok po hi an sum don na le sumle pai kai noi ani deu zel thin khovela leilung hausak na kiam zela mun biru tak taka te zona tulta leilung hausak na lai chu hi environment in atuar boka wangin mishing chen vak lo na emo ramdanga walai chu dai te hi anin ti mu mek zel Greenland le Arctic Ocean vel hi chitiang mun chu ani ta chi ani Greenland hi China le Russia lian zel tur do dal na ne rem chang le chuti rwal chuan an ma ni du lo chunga an ram lak sak tum tlatero Greenlander te an laina tom hle Trump ne na changa poisa tam tak dona US thunwaya omai chuan rethei deu le mol mang deu po ma ni aro in rela khosak an du zok Greenland za a control kerlovin in biakna in remna kaltanga an ram chung zau zok man dan te po om tum chuan kong dap thei ani aram pum pui control ker tum hian duamna akok ti thei ani rualin Golden Dome wangki ani thei bok politician statement fing chuan hetiang huna tak hian ania ramdang te andor thiam riau thinni mase Trump hian atul top khok lova chuan ral thuam amhang lovang hantingot donila Trump ni hi atlin ve ngat ema wangin athluaka enge virvel tu man kan tak tak silo US Congress po hian ngamin tum se Trump che dan hi control theina an nei Venezuela chungchanga Senate chu aron che zuaya an rele dai ri ninga ni akhian Davos Switzerland World Economic Forum annual meeting om dona Trump po atilang European ramshroi tu de point ti puyan tum tarif atuk thar le hlom ringot te kha an lom lo hlom viau Trump che engkim hi Putin le ji hian ngoi rengin uluk min an lo thli thlai ring bokila tunma polar bear le pafin savate chom na tia kan lo en liam mai thin Arctic region chu global warming wang mai ni lovin geopolitical warming wang point avur atui chho zel don ang hle